chalong ingthir jir awe lapen dowai daru kelong lesi ongmuna Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso Thengno Bangkli nominated MAC atum seme kedeng Chief Minister Assam Ador Sogaon as Kim Pen Bhin Terona Rongalong Kikim Keranga Sai Hemalong An Kilang Kecharidam Kardom Pini Prime Time along Penny Lisami Mirina Hansipi Pini Abirtang Ton Pen Chethanam Sena Karbi Anglong District Pen Kache Hoylok a District do Anatuma Banki Dipu Medical College and Hospital Aphan Chiki Loksi Kiso Kiyun Edo Anta Sechelang Bomlo Bonda Dipu Medical College and Hospital along Dowaya ki Joypen Kilong Mute Kache Namnang Bangsi Apai Ongmuna Lasonsi DMCH along Hospital Ahem Angtan Pen Danglok Arlo Barpi Barso Kedodim Lapen Apora Tengpen Lang Sitami Kilong Lepen Kiso Kachelang Atum Penang An Akisung Ke Ponang Alamthi Ke Ongdong Aradatum Along Pen Arjulong Lapen Social Media Long Sitami Penang An Kachetang Dolo Bang Sojok Ahok Pedalam Kilong Jia Pan Pura Karbi Anglong Life Hin Pen DMCA Chalong An Palidamlo Bang Sohut ke Thekdam Long Atenki Det Piadang Along Swaj Bharat Abhiyan Asai ki Deng Pen Kipang Thirasai ki Claim Ponsi ke Theklong Bonta DMCA Chalong Abangki Interior Jir Pen Kipado ke Thakji Kalisi ke Ter ke Air Plastic a Chet Pen Danglok Lang Clear Wok ke Doajok Kamen Thu Kanem Uisi Thekdam Long Lo Kadong Karbi Anglong Life Kelang Ratum Duan Bini Nung Karbi Anglong Life Team Pen Ladak Jesemet Nong Nam Kache Thang Klong Ni Hang Ni Jang Ang Pen Nong Nam Kache Thang Klong Lamang So Difu Medical College Along Sidolo Difu Medical College along Lani P Labang So Ladak ke Jesemet Baike Mirabari la puson sialang litum drainage system se tami ke semar pon tami Mirabari ke akela mo Ladak ke ter ke air benching lo la puson jo sidak ke ter ke air pulote ladak ke ajala ke sus tami niung nilo ladak pensi na la labang so drain labang so lang kili pon ke thai beda jadi si non nilisi tami karja ang ni mang hong pen dune la an pina ke ter lo ladak Sidamente la manso drain system kabeda la joining la manso la ke ter ke air si ladak si ka ke bata chingbe plak lo la puson si ke ter ke air ma ning kan benala la puson si lang itu ladak ke staff tum ben ke do pen cheng lo patient tum sami penang ke men thor ke men hui la puson si ponong la ben medical college pulote ladak ku people si Jasemen ke labang so area ke aprang mana artificial arbe ab jong se artificial plant bang do vera joine si ladak man ke aningkan man ta arbe ke jang thi piglo bote lang man kang dum kai ke ta do sitame lamang so lang thep dal bole lamang so lang kili pon thai wede Jasemen drain system bang aprang bang ke misen ke semela mon bede joine si la puson si alang non la ladak ah bang la son si thek pon lo Kidamtang Dipu Civil Hospital Dotti ka Hodabangke Asam Angkang Piar Lok Kedo An Sekilang Hemati Hospital Ang Bongpen Dipu Civil Hospital Hen Lok Kemenai Lapen Kang Thirnai a Hospital Loposi Nong Esidami Kilong Pon a Hospital Bonda Non Dipu Medical College and Hospital Input Data Bank Ladak Non Pu Anta Interior Jerpen Kedo Pon Thek Thelang Elitum Medical College pulote nangli GN Dipu Guwahati Medical College punon Dibrugarh Medical College pustame do hadak sitame aprang man langdam lo pulote Difu rong sopi hello asamang bong ke Difu Civil Hospital ke dubom hut Difu Civil Hospital hello kangjang nai kang thir nai ke menai pusi nong nam sitame longpon la pe hada ke meu pusi penangana ratun chini damu sitame Difu Medical College non included pen ko pusi not under la bangso dim not under la puson si non ke ku parnamali da keso tum ke chimang pulote elang itum bathroom sitame lang facilities aport thing pen lang long le la puson si alang itum penangana ke sunga katorak ponong asin itum patient hasitame itum ithini arjupon polo pen jen itum hasitame nitum arju DMCA Chalong Se Kachelang Bomatum Hospital along pen Dowai Daru Kelong et Kavidera Jok Karbi Anglong Autonomous Council ke thekiding atuma phansi Towar Cholang Ponrinti Alang litum pen kening je pona tengke kona manna pen kiranga khaya tuma phan ningke kirab don thega pot mithang karbia khaya phan ta Karbi Anglong Autonomous Council ke chari atum nangrap thek jibom ingprimate injection I hong bab anki pusi kiso data tum pen anin je pathe ponrenti Masih kan kira
तो ada itu bukan untuk karena mula langsung itu kenapa dia tadi ini kan yang buat boleh nih lah masih ini kan ribu long lah mana orang ke long lah biasa sarung kira mana ya itu bawa mana rawan deh kok ini kan kayak mana nara ribu sini pupis itu selain itu mana Lasi DMCA chalong jongsi intirjir ave pulote keso keme dabji kalisi ki thuke we angnim ang hongpen ajok keso anso sesi kilong nangdo thupo lasi bangso putha karbiang long autonomous council ke charia tumpen langduna sonte misenji news report Bikram Teron Karbiang long line Pinija khong ni phainer ke barni ada por phai sir kep malom Karbiang long autonomous council conference hall along bangpli nominated MEC atum Karbiang long autonomous council chairman Raju Tiso thengno semi kedeng pon bangpli nominated MEC ang hoi ka chepalong dunatum laki Dr Mongwe Rongpi Phengpiga Rengma Mukul Mahanta Lapen Krishna Bahadur Bhatarai Chetri atum Pinija khong ni phainer ke barni Karbiang long autonomous council chairman athengno semi deng ponlo Nelly Dr. Mongwe Rongpi, Karbiang Autonomous Council, Inut Kang Waitang, Ke Hok Pontang, nominated Abangfu, Arnamamen Pen Seme Dengsi, Niliaron Pen, Ke Sing Tang, India Ron Mate India Constitution, Apaning Atlong Pen, Troy Ponta, La Pen, Niliphan, Nan Paklem Toy, Arpuan, Nilia Hok Pen, Pen Ponpo, Kadom. Kivang jilangar ni Karbiang long attokan wala pen khai kido ana farman ki claim ki damji la pen kaching thora sai Karbiang long autonomous council pen ke deng ponalong kachirap chito dunji aphan nominated MEC ang hoi pek ponlo nominated MEC ang hoi kilong dun bang pliatum tarwa da farman ki claim ki dam pi aphan Karbiang long autonomous council chairman Raju Tiso thengno seme deng ponlo discharge the duty upon which I am about to enter. Pardon, Namaskar, Nation. Bangso semi kideng amay long Karbiang long autonomous council CM Dr Thuliram Ronghang Karbiang long DC Karbiang long autonomous council MEC kido anatum chitong dunsi mesen pen pachun pon News Desk report Karbiang long live Assam along riarlo corona ke sawur arnivangsi ke so aphai nang bat bom tanglo Bangso purun plia phong corona war nang kitong along Assam state along ta puthot inut apran kache onang aberta National Rural Health Mission natumpen kipaklang pontu Long riarlo kacho bocheara do anaphan isi kinang sora berta ke pachini alam the lapuson helo Ilito mahawar hapadalong ka phere meme nai corona ke sawur ingdang bom tanglo Purun plia phong labang so ke sawur nang kile thupen inut apran kiram tho berta klang pon tanglo Birda ki longpon atengke Kamrup Metro longpen inut apran kidam abirta longpon lo Assam along ri arlo alam le jongsi langdam lo pulote phan kebra tokbor isira thongkebra ke thoma phai positive angthek pangthek pon Ghonta ingko raplia prang bangso ke so awur bang pharo hinira troxi kebra ke thom amulok aphai longpon lo Kamrup rongsopia long bang pharo isi anparta Kamrup rural along bang pli kebra trok amulok aphai pangthek pon Lasonsi longri ang kang pialong bang pharo kri sira thongkep ranier kep aphai kangdang pon abirta longpon Halapu Dibrugarh anparta Darang district along abangta bangso ke soawur choteran bomlo Long thongkep ra pho district ang bongpen long inkora trok a district along si kangdang pon thu bom abirta longpon Purun pli corona ke so non apurun nang kitong along inut apran kidam abirta National Rural Health Mission mate NRHM hinpen pachitak pon News Desk report Karbiang long live Kedamtang jakhong ni phai troxer ni samilangso development block ke parlo tikelang jun bhin terona rongalong kikimpon Assam Adarso Gram Yojana Gramin Gaon Asahem along an Joint Secretary atum kelang kechari pedodam
Bangso hut Assam Sarkar hinpen Joint Secretary Additional Prodip Timung, ADC Gunjun Sarma, Planning Officer Sabrasi Timung, Samilangso Block BDO Jonali Nat Barua, atum pendang lok pendangan manpeng kedo bang pu bang pietum cetong dun rinti. Assam Chief Minister Assam Adorso Gram Yojana Gaon along Library Lapen Henlum Asahem Kikim Pon Hem along Asai Ki Klem Pon Kepang Cheng Pon Thekjia Phansi Chethan Pon Athe Bangso Hem Kikim Tangsi Bikok Chotlang Hadak Table Chair Pen Danglok Kinang Sot Ahor Muthang Nata Bi Pon Pelang Ibang Kikim ke library kam club pula hai library basta hem chot ke kitab ave furniture ave ke library gal delomati hola hai ta mathanang po anke Ladakh ta isi Weaving center posita ahem chot ke chok chedei hola handloom donang lang therang donang lang apen hola hon donang lang ke claim amuni tunda donang lang ahem dolo abustu dolo ke claim angve pulote latai si penilometi di kasi pini pu ni maleto mena ching mane chingkilo jatlo atumta ning hang piklo sarwan sarang nang pon nitum nang claim nang po training sitenang pinoi puan lo mitum sara claim po pulo hai praksi kachingwai sige bang Longri longpada loke ongdung kiduk kelak aradatum long loma long lelang mala pen sarkar pen kepalia scheme do an kepalia teng pen radatum long edoma long lelang ma bangso puthak kilang chari jia phansi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma nangkitoya teng pen si nilitum kilang chari jia phansi kewang pusi Joint Secretary Additional Prodip Timung pen thanpon nangpo scheme amukha non Assam Sarkar pen kepale state pura Assam state angkangan mane kepale scheme beleg scheme do kiduk kelak tumphan bihekke holo tum long loma long lelang ma bak long lo pulote ako dolang ma ke long nangji hola hai buthak mane nili tumphan ta observer hisab si nangke toy de nang tum nitum phan meeting nang hang pame si CM sara me thangsi jemin sasa me thangsi nang tum damra nang tum area lo nang bak lo nang tum hola so area arong amunit pancing kidam nang po ha tum scheme long lo ma long le lang ma ba kelong nai do lang ma ba pini ison la tangka chi so help and latum cutting through our side latum klemunji ma lahai phansi nang toy lasi la pintaron da isia wrong lo la so scheme long ke puridun lasi Ladakh pini ratum peni ne kachingwai Dok muka pen semsing inti karbing long lai Pini prime time berta ke lapuan si kang tonik lo